Voin kan video tur a chuanin chest workout dan tlang pui minol pui na kan zom thei tur ne ma se hemi chest workout tur kan soi dan hi mi mali na kan zom thei ang chi dinan hei ke ma na ko weakness point nang karon soi na turang khan lo hei chu general anol pui na kan follow thei tur ha karon soi do ne ma se bera chuanin enge chest kan ti chuanin chest chu helai party ne ta ni chest chu kan om bor chuan chest muscle hi mun thuma then thin ani anatomy a chuanin chu upper chest mid le lower mun thuma then thin ani ma se exercise anga kal tak tak hi chuanin hemi kan lower chest big helai part mo hey helai part big hi chu exercise a hen in chu tiang lu to ka vas nge va target taka kalobar che sim ka ngai tia va ti kha ngai shin lawa denan in upper le mid kan khoi ka jona to ka me ma chuma chonin lower chest hei incline bench press kan te chi hete mu on chunga press ang chi ta ka atul na em ka shalo ke ma chonin hemi flat le incline zong hei a zol le sang chi nga kan ti ka chon to ka me ne chonin chest muscle ka mun thu man thin kan ti to kha upper le mid le lower chest masek kan focus tur lai chu helai part upper le mid ta hian kan focus on ni lower hi chu kalon tho chu ma chonin ha thak me lower exercise va ti san khangai lo ma se mi tam tak khenin helai b ka helai anoi lai pang helai b ka helai anoi lam pang chuang muk te lo te kha china endina nei woi nuk ang te kha kha thin kha tenin lower chest chelu to chuma lower chest kan khoi bi nge ten chen ma sa kha ngai lo helai kan lower chest bi ga hi chonin fat chi install du shi mai body fat percentage sa san chon khalai lower chest part bi ga chonin fat ka install chon lu install do na chu ban chonin lower chest nei lo ang khan yom do na ma se ni na ga chon I body fat percentage I cut down chonin lower chest ka chon lang do ni chu ban chonin kan target tur chu upper le mid emi te pani hianin exercise tuna karon soi tur ho le ati dan tur ho hi upper le mid chest exercise focus bien khan non ne chonin exercise bi ka hianin minol puina kan chest bi ka kan leg thin chu tu man lower chest an leg tak tak ngai lo lower chest leg chu soi tong han lower chest kan nei lo tiang chi ho ang kha chu an body fat percentage sa nga ba lower chest weight nu ka nga lower chest lang thelo khan ni ma se minol puina kan weak part thin chu hemi lai part chest chung lampang upper chest khania chu ban choni tiang kan hu thei ta hen chi sang ron je ta exercise ho hi heng hi upper chest kan lek tlang po mizo wa khovel ho point in upper chest chu kan lek ka ni chu pro bodybuilder ho point se china bodybuilder hianin ni mo olympia thleng china te pon ta se dominant upper chest thatak hi an ngai lo ti ne chu ban choni upper chest hi minol puina mo 95% velina kan lacking body part ani bangyan lai part upper chest big focus exercise lang dan tur ka kon soi don ni am sabera chonin warm up poi mo em tan nei te kan tiang da kha warm up an em lo ni exercise na to na poi mo ko ti lo kha poi mo ko ti chu exercise ve kan warm up bang ma se kan warm up chon azain kan tiang pek dek le push up kolon da ta ni pek dek le push up pek dek kan ti chon machine ti fly so khan ta chon push up chu kan shrek chu ban chonin himi te pani kon da ta hianin pek dek le push up kan warm up kan chest khamo warm up kan ti khanin warm up ti ba ti vak lama ka soilo uluk takin in tianga in fly sen ya mo push up kon da sa in chest muscle kha in feel in tu bang chonin chest muscle feel alum ta mo ti hey tisen in chest khan in pamlu ta mo ti khan in chest muscle kha ready to exercise tak heavy takal tur khan ready to chu ta chuanin warm exercise push up mo pek dek kan tiang set thu mang da bon ti the kha chu ti ri dang ai lo ma se uluk tur warm set kha iti vak kha chonin injury te pom the jo ma choni I warm set kha uluk ma mo cha in stretch anga chon muscle feel tu manga chuan masala khan ti sena tam theng ber pam lui tu mang chu chuanin heavy taka exercise kal tur khanin ati ready don mo in pe tak khanin chest muscle te I joint de halom don ta chuan warm up hi ting ngai tu chu ma warm up pek dek le push up dang da body the bench press ang zong in warm du ne pon jang te khana poi mo chu in chest muscle in feel tur ni chuan blood pump kha tha tur ni
cho cái máy na chest exercise zong zong ka dumbbell exercise pani na tain pakhat na turang an ta ma se warm up setting ka certain vai pani na karon tia chest exercise zong zong an pakhat che ti theidon tai la ka du chu incline bench press ta hian in speed machine po man thei ta hian in incline bench ka ngan tan don ta ni chu incline bench kan tan chon khoi la nge target ai upper chest chunglam pang kan chunglam pang kha a target le ta kha kha kan target du ber ni wang khanin apoi mo le em ani chumo chuanin incline benchin hi ma bi gai chuanin set thum hi ga tlang puya a rep sa chuanin ka kal rit ngai lo ama kha chuanin ke za thi voi som te ego ta kan ka rep string ni chuan om zia chuanin incline position a ko ma ka taw na push pa ka taw na push pa pang ha ka di chini chu kha kha a thaber lo masal go theng tur chuan apoi mo chu time under tension poi mo em tinan chest yap ta incline position ni noma mo cha ini daw na mo cha in 3 seconds well po down talent na nei 3 2 1 3 2 1 akha a bottom ma thleng to amo thleng to ta khan step ba to kana stretch to ni chu ta khan muscle kha fan do na ta khan muscle kha a ther don ta ni chu chon squeeze chole ga I push chole so ta khan a pi ka khan I tang do ni upper chest ka ta khan blood flow haron ti ta ma chu chon chest pump thatak mai ba ka I chest muscle kha atir mo mizo tong so no chonin ati fair thadoni chu muscle growth thing tura poi mo em ani incline benchin set thum 8 to 15 reps ang te pon kal theke ma bi chon 15 ni kal pala chu no 12 weight cheteng ka pa dinan ke som ngai lo tran ta ngila ke som nga kha time under tension in mo tempo thatakin voi som panga kha tianga chon kare sanga chon ke somwa ka dito ke som saria moka pa nga chuan ke som sari kha voi som pani time under tension thatak noya ka tilenga omja chuan in hei 3 2 1 ka down do ni chuan abo to ma khanin ka stretch do na ta khanin kan nung kan erang khriam chuan an eranga kan push chowa an squeeze nga chuan mas chuan sisen kain pump thadon ta khanin muscle growth leng tura poi ba chu niตัวนั้นเสร็จถุงลาบอสเตียงบอกจงเวทเต้นกันเป็นเลยเกสโซเบนแต่บางกับไม่เทียกับเราหาจูก็ว่าก็อินเทนซิตี้สิเต้นยังตาตาการนี้จูมีเซตจากตัวนี้8 to 10 reps สังกัด target เลยจูไตมันเดินเต้นส่วนพอยหมอติดตัวเต็มโปพอยหมอตัวนี้ full range of motion พอยหมอEnglish word เนี่ยเราเตียงมันมีโซ่ตรงหันสวยได้คือจูเทียทั่วกันเราเทียงเลยสินะตัวนี้ปัจจุบันนะแต่ปัจจุบันนักเตะเราหูไม่รู้ก็ติดตัวฮะปัจจุบันนะจนflat dumbbell flies กันตีเฮียนตีdumbbell ตีfliesเอาคันนี้ตาชุดแข่งเอามาจิมาจนชุดแข่งเอาแบบเช่นราคานี้มัวจน dumbbell ค่ะเกจิดูจัดเซตทุ่มมันก็เลยเช่นตาปุยานินเซตทุ่มอาร์เอฟสาจวน12 10 8ต่างหากก็ชุดทะเลเช่นเกสโซมาขัดจวนปุยโมเดลจูflat dumbbell flies อันที่อันนี้อันที่สวลจริงจูอันที่สวลก็ติดระวังเทียถ้าว่ามาเสียทศกนี่ก็เสียจู flat dumbbell flies อัน flies ยันอัน down ตานี่จูอันที่ก็เวกมาเสียอัน up ยัน up full นี่อัน up จริงนี่ up full อัน up คันเจ๊สาวเต้นสนมตัวเราจริงฉันจะเลี้ยหิบนะคะนี่ข้ามีเอาไว้ดรีนะคะอีเจ๊สาวด่าตัวเราอินอี shoulder ไอ้ up ปวดขาตัวนี้จูมันจนเจ๊สาวเต้นสนมตัวเราจริงนะจูมันจวนเกี่ยมาเบียจน dumbbell flies ก็ตีได้ไรเฮียนdeep ตั้งก็ฉุกขาจนก็ stretch ตานี่ก็โอ้มาจวนเฮ้ย level ก็เจ๊ซะเต้นส่วนอมเทจินะฮะนี่ก็ดูตัวก็จนก็ down เลยอ่ะก็ติดเลยจน avoid ทุ่มนะเวลจวนนี้ก็ full จริงจวนเตียงบกคัน avoid นี่เวลก็ flies เลย half reps ไอซังเล็กก็เต้นส่วนอมตัวคันจวน avoid ทุ่มนะฮะก็ full เลยจริงจวนเจ๊ซะคันที่เส้นขาปั๊มช้าจน muscle ก็ตีร์ชบ่จวน muscle growth แข็งตัวคันไปหมดเลยแม่มันอยู่จูจน flat dumbbell flies ก็สวยๆตา flat dumbbell flies นะคลาสไลท์จูเฮลัยเตียนเจสอมตาเฮลัย roundness บิเช่นกับจนเฮลัย lower chest สันติอดีตเท่าว่าสกิมาจนินเจสซีร์ลำที่จอกแต่ว่าเขามีลายเฮลัยตักอะฮีก็เทียมไม่ให้มีไว้ทลายตักซีร์ lower chest จูเฮลัยเนี่ยตาเฮลัย round ไลท์ตักอ่ะโฟกัสท่าdumbbell flies ก็รอนด่าเตลแล้วฉันเห็นค่ะค่ะ dumbbell flies สินะอ่ะ target มาสไลด์แบบ upper chest เนี่ยโฟกัสใช่ไหมมั้งเฮลัยอ่ะกวนไล่ตักมั่ว chest กวนไล่กวนไล่ตักค่ะโฟกัสตานี่ช่วยเฮลัยอย่างกวนไล่อย่างเตะเฮลัยอย่างเตะค่ะโฟกัสจู่
mizo chuanin lower chest nei thang ati lai ang khan ka dik thawe dumbbell flies kan zo le ta incline bench po kan zo to chuan tayan optional lang ka dat ka ti china antina nei gym a chon mi kan tam china machine hi lo all lo china chuan chuanin a pathum nai chuan chest press machine kan gym in kan nei kan van nei mema evolve gym ka thoka indu chuan local bank lo train venga ga ke po kom china kha ka soi nei chest press machine kan nei a chuan flat dumbbell flat barbell bench press pa ai mizo ina kan soi ang kha om boka chuan hetai chuan optional an ta alo awol zok zok ka ti me chin ni ta po hianin set thumin ka kaltang po chin ka ti ka set thumin 8 to 12 reps in tai ka chuk thave to 15 ka han kai do chan chu ka chest kha alo ha ve to a fatigue ve to ni muscle te kha lo clear tha to ang khanin reps sang ta ka clean to lo chen chu ba ka energy ka nei to lo chin awagin 12 ka down tha 12 10 8 hang ka chuk thale weight ka up chho le ni tiang bok khan chest press le flat pressing kan kal le ta kha khana focus lai chu ka soyang bok khan upper chest focus lo ni chu chest sir lampang thenga chon lower chest ti soi pon ma dik thau adik lo chu ti saklo ma sake ma chonin om sir ti me ta side chest helai akra fly ta ka dumbbell flies ina focus kan ti lai ang to kha aron target le ta hi chest thatak mo om po thatak nei tu chon poi boy ma chan chu up helai kwa la om that lo kha chonin ti sar thak te hianin helai te a thep phenam mo helai te khom le thina kha kan du lawang mo chuan chonin helai han din po ve do po helai ron om veng kha mo mi pa te chong kan du thine chuan chonin khami siam tu chonin flat press le bench press pa hi exercise pathum na karon dan ya chuan apalina chuanin tai ka zia mai incline bench cable fly tin ya kan zia thalok nge incline bench cable fly tin ya incline bench cable fly kan ti chonin pika in karon ti langa tiang chi hi ni kha kha ni kan upper chest ka focus don ta kan target ber chu te chu upper chest focus chest workout ka ti to kha chon upper chest kan focus sa chu minol puina kan leking body part ni bangin chest sa chonin upper chest si kan nei tha kan lo ti thina kan lo nei thalo thina ke po ka upper chest hian in ru ala lang thei ni chu tiang khop chon ka upper chest si a chuan ob bi ka ni chu ma chonin upper chest ka thana ai ni ma bi pe chon mo nang ni po tam zo ju upper chest tu fual ha kai ni ka ringa chu ma chon upper chest focus chest day po mo em ni na kina chuan mid chest focus chest day ang mo kan la nei le thei ni chu next episode ang de po kan la ti zela nga chuanin incline bench cable fly chuanin ka diri to lo chan chu ka soi to ka chest muscle ka thler to ni mo kan exercise ama zong ai pathum kan lo te to khami pathum ko dina khanin ka chest muscle ka chest tihrawl ko ma tihrawl mo kha adar pheng thum to mai chu ti jok cho soi te ang chu ban chonin ka kal ri thei to lo chu ban chonin zang ten ka tia ma se high reps ti ka tuma theina zong zong in 15 to 10 reps 10 to 15 reps ka target ani ta po chon poi mo ka ti de ka soi liang train ka tin fly san ti hian in hei an zoi nen chin ni chu hei an be ki relax te win anom china hei error sa to lo in ma se yang bato pe la thau tu ni ma chon helai hian tension kha ron nom don ta tension takka helai hian in petu ni helai upper chest helai focus helai part b ga hian tension zong zong kha tu tension kan ti chon in khami weight in apo na lai kha helai muscle zong zong hi ni to ni chu iban ida san lu tu chuanin hei bani he taka da chuanin khoi lai nge kalang ka che sakal to lawang akal chin chu om thoma se atam zo ha ka front delt mo ngen ka ba ka dar tihrawl malama hin akal vek do ni chuma chuanin tlema niam deuh hriting ka dang tiam chuan khata tak kharin attention ka ti khami apo na lai ka upper chest alu ta che ni chu chuan kha tak ka fly chho khanin squeeze chho ka ta kan blood flow ha ro ma chu chuanin muscle growth thing to khanin pui le do ta ni chu all something kan soi zerang chuanin kan ti thale ther thale chuai me ther ta ni han pot chho le thi sen kharonin pam lut le chest day ka chu nom lo thei lo ka ti ha chuan mo chuan incline bench cable fly ka da tel chin chuan to bera dumbbell pull over
dumbbell pull over kan cho nên bench kan muta he te dumbbell kan chela he ta kan stretch out tir khania he ta kan stretch out khanin hilai muscle ho ga atrang ta idi thiam lo cho nên i back muscle tang nei po hanin i pot thai cho an cho nên film ko nga instructor in instructor de zot ro trainer ni jun trainer de zot ro an shu she la cho khlai ta kanin hey down zone khanin he ta divak lo khanin đặc sản này thì bây giờ kiwi đang tuần thì lấy mình curve chuột nga tuần áp bột chiếc anh lại giặc thar sir lampang zong hat hair lệ ta chuối nga tuần chest growth chắc cái này nó khát tí zong với nó cái video rồi xem thấy cái này cả lỗ mày